baako a NDC amanyokuo no wobontoa Amampani His Excellency John Dramani Mahama Ashe Ghana for enkenkani teacher trainees Any one more allowance or say Boma Ghana for nyina te say alawane die NDC ba wambeshe mukena. Now, according to the Ministry of Finance website, budgetary allocation yediama teacher trainees for allowances manema breakdown kakra in the year 2021 169 million Ghana cedis and yedi koma teacher trainee allowances in 2022 epeja kosoro eko 185 million in 2023 eko 241 million in 2024 epeja ko 246 million. Ghana ha there was 69,704 teacher trainees. 69,704 teacher trainees. Enti se enei ebetu jase allowance no ye be ye free hone momono ye the loan system bia ba oba kobo besia na watua mentiasia papa yentie the Honorable Minister Education Honorable Haruna Idrisu yentie some of their tuja. But more importantly, you raise the issue of student allowances. It will continue subsequent to the education forum, for which I have the pleasure to invite you to come. We'll take some major decisions based on the recommendations, but off head, there is no way you should be feeding a student at the tertiary level off head. So we have to work out a transition from the allowance into an enhanced student loan for them to feed themselves. But in the interim, they will still get the allowances. Then just the next very few months going forward, subject to the recommendations of the committee. But I cannot conceive of a student in a higher education institution being fed. We can narrow feeding to basic and to free senior high school, but at the tertiary level, so they will still get enhanced student loans to be able to feed themselves. But in the interim, we will continue with the feeding and then phase out the allowance process, subject to the recommendations of the education forum. Honorable Haruna Idrisu asema ode atudwai. To me, emunna ho papa. So what can say? There is no way you should be feeding a student at the tertiary level. We can narrow feeding to basic and free senior high schools. But at the tertiary level, students should be able to take care of themselves. In the interim, we will continue with the feeding allowances, but we will transition to an enhanced student loan system. And on a saying, how soon are we transitioning? And what happens to Sir Ebono Amusheye? Magana Fojina so eto abadema amono. And report by I think Daily Graphic. And this report never tuja. And you mean who press release na one more attack the caption. Yeah, Daily Graphic at the two hono. Na anapay mame more Daily Graphic abaso. Because and me kenkai and say na meti ase no sa pepe. Anapay abanafa graphic anim honom no kire me. Daily Graphic. One so omugina ne omugina. Education Education Ministry denies story, but Graphic stands by report. Enti wey so ministry ni mramechirim. Because Brofia Honorable Haruna Idrisu wakika bom ye mementiase. Say allowance no mu ye free ho a mama Ghana fo hu say ya na ye shebo no enso so ye ba ni yentumi nti ye allowance no free ho. Na teacher trainees over 64,000 no one na wo so. Say new loan system na mo se mo dey ba no, how is it going to go? Yempe bobi a obehye na endi na enu ani nansa na abakoye bibia wo ho. I believe all the teacher training institutions are Ghana ha wo mo hwe wo mo tie
So ministry ni will be ho say yen kontompo no mu twachira yen when they were campaigning they should come and tell us. Because stakeholders be brave and the one benefit every student loaning. Enti ene afi na mbeche say yentimi mfidi obi a tertiary. Enti we are going to transition into a student loan. But in the interim, we will be giving them the allowances. Come again, Minister of Education. Honorable Haruna Idrisu, Sambre Bium, because wait there, Mentiase. Adom 106.3 FM. Adom FM 106.3. Only God can stop us. 106.3 FM. Yamfa de Bonkrata no na poso enfantwa also. My lady is seated. Yeah, Sam. Obapa. CJ. Anapay wa wunhu abna no. Bra Facebook. Na behwe me side cheeky. CJ. Bra behwe me side cheek. Oh. Enkwama wudi na no pay ene ade won say CJ makenkan daily graphic or refer to no makenkan daily graphic anim ha ene rejoinder if Minister of Education no e baye CJ brofo a obo hayi ene said ya ho nkyase sa wo so wo de ba kan kasa mu a etie no won say daily guide o say as said ya tie no a ya ministry no e de baye eno ma publishing. But editorial no editor egusu gina babi ogina said the minister no ekan ye na o report ye when ye be enfrim when fabian ka ho audio a oboye no me na me review papers no e wo ha se you be kai se me kan se ministry no say aso mo be face no enkakan kakra so atiase eno that is how me manchem no ha say enye se ne ye se yi allowance na fi honum nemo so be quotation na se de pa ne fidi no de hono etwetwe aso enti dom yen so mo be ma enhanced student loan na eno ati no na kakra no ano in the shortest term no o ma fidi no out se je pa audio ya wo boy yen samo biem na menya no line by line se de yewra Haruna Idrisu echire anaso kan ye no because me kan omo krata no mo de buy no one part of CJ me pese me reading out here no or say media houses are encouraged to verify information with the ministry where they have doubts so as to not cause unnecessary concerns among our cherished stakeholders. Na enochi so no one mo no say the wrong impression created. What you say enye sa na minister ekan ye na amanebo no ba sa na yeso ye de akotudwa CJ say CJ aka asemi me report ne say de CJ ekan no because me de bi ka ho a menya asem me yi bi fi mu a menya asem because ye be ka cho say be prove ba bi a me de we ka ho obra on record on tape CJ unni support no a ehu enti no said you nipa ne kan no and our report no enti CJ say pa obetumi abo na ya no bako matenti wo bodru ba bi na wa poso na maba so atiase na ye koye nim but more importantly you raise the issue of student allowances. It will continue subsequent to the education forum for which I have the pleasure to invite you to come. Okasa about student allowance no or say ebeto so ekoko si forum na unso mampani etebedwako mo bejo asa bedwako a mo betoto ne ma na ya bebo dwa kese no no ka be omufo wo enwumasua fa ho no omu nyina behia etu omo be ala omo beto so akokodru sansie mu na ebekoso animdifo beba abeche wo madwen no no kra no ombe invite ye principals omo colleges of education no ombe invite omo e wo dwumade na se. We'll take some major decisions based on the recommendations, but off-head, there is no way you should be feeding a student at the tertiary level. Eti ocheso mo besia recommendations ampenyi for the beba no na fi o ma hwe said o mo betu implement ama nmasua efa ho no nyoma koyie na off head
Said the Timuano CJ ohunu die ntia obi o tertiary e wo se efidi no ye tadu ne mani di obi o tertiary ye kan tertiary wo wi SS ya wa o to aso ntia ho no eye suapon because ocean level ni se ba be o mu gina o mu nyina e the same certificate CJ so mo status no ene de okọ university no eye pe yeah. Enti no so obi kwata seria na te so wo suapon mu na minister che se ohun de enti obi okọ suapon no e wo se e ma na duane di na asaban e to aduane mani di of head. So we have to work out a transition from the allowance into an enhanced student loan for them to feed themselves. Ti say no na ehun behia say wo ye ka transition ehun say aban dada omampani na nadoda kwakufa dada no ote so ene aban foforo ebai na omukọ ya toto niema enkakran no ya chise bibia na afa ye aban dada na fi ho na foforo ba transition bisa na ebekọ so he ya wo mo ebehye say enkakran no wo mo beyi allowance right sa aban dada no ye beyi aban dada na fi ho na aban foforo na betena so aban foforo na oba no ye enhanced student loan na no omu be peja ama student loan no aye kama na eno no ti ye you fra allowance no so a na wo se wo hie sika wo beto aduane adi wo de be bo ho bra wo school mu a e wo se kokwaji student loan into omu be transition enye say bum na ye to ba wie ye na no ye se mampani akufo do sifom o mampani mahama metena so da bi eye kakra na omu dia fedi omu dia yi allowance na fi hodum na student loan no abesha nan yenkoye ni they will still get the allowances. Then just the next very few months going forward, subject to the recommendations of the committee. But I cannot conceive of a student in a higher education institution being fed. We can narrow feeding to basic and to free senior high school, but at the tertiary level, so they will still get enhanced student loans to be able to feed themselves. But in the interim, we'll continue with the feeding and then phase out the allowance process subject to the recommendations of the education forum. See you what you say ni na no so san besi su dua biem se wo hunu de enti obi wo suapon mu na wo se e feed sa nipa de mani pada duane di na ye kan be aban no e feed a e wo se ye limit ye de kokosi se dua no e wo basic ye kan basica na e fi kg no a de ko primary e de ko wie JHS e na eno achi so free senior high school no eno so no e wo se mom aduane di na mom no obi okosuapon de e wo so no ankasa e bo ne bra san se wanyini so wie SS crompers no amekai se mekan wo yes asatu ko ye adwuma bo bra nti no sa wo kosuapon mu a wo so tumi kwaje student loan no na omo be ye free system ni mu kakra be ye animanim ya kan short term na wo mo twen recommendation no so no forum no so ede beba but ono minister no ni mu die obi kosuapon eni so man no ekoso a emana duane di efidi no e wo sa kwan no so enti sa na nchebu no ene brofu ya minister kan etie Abnanti masem bisa ne se adenti na se sei na womo anamon se no mbetu a ye bon to ani mu no ye magana fo anti ase se ye ba allowance no kwan e de ba fa so eni ye be ye free ho na mom ye the loans aba because the promise was clear. The promise was clear. Ghana fo nyina ate se teacher cheni allowance ne ye ba ye be den ye ntwam e beto aso sem yanko eni CJ eti me de wo sha say o daily graphic e wo sa ensemi ho ba ma menfa se da ma top choco okay it's chocolate yemda amen scientific so swase na yenda telecell connecting energies nyumekoi na wo mo so yase na me de bon krata no na poso ye de ebre etiefo nyina yate yawa CJ enti Minister of Education ma men ti ampanyifo honom na wo so a in charge of media ene ho ama ne bodo ye nchia wom sanse unse we na ye na ekoye well CJ oda yenkoye nim we se yenya ni nkomo wie education forum na mpanyifo esese no enchebia nim se committee asha se yo madwuma yi enchebia ebeba so ye behwe sedia enchechemu ne beko anim difo no nso becho madwen na CJ madesam de beto committee nanim ni se omohwe se ye de stakeholders akukudam na eba no yemfa kuani bi so ono so do 1 acre
afuo CJ wutie me yɛfa kuani ɔno so dɔ 1 acre fuo ɛwɔ makura se baabi yɛma no nyɛ part of stakeholders no now from almost point of view no what you say yen ka ho yes nti ye dia kuku dam no professors mo ne o mai ba ne ngoma sua yenim se edu wo chai first mo ne omo keka ho nyina beko me papa me ma me no no so share kura na se do 1 acre kokofu anase emefu anase abrofu anase banchifu no ye invite omo safo ni bi so meka stakeholder consultation e beko so no ho na mo so form input mra emetato sije se de be ya yentie efa bia ne yi bi mfirim san so mo so ye abatan eya wo form so hwe suku ni bi na omo so form nim de metachire intabedwa ko madaroma mo ye ne sa na balance ma ye ni beje pa sije mame nkoma nim na council of state slot no say de yate ne se 16 regions ni nyina no empanyifo ohane adunum enum 155 ena CJ Oma file wo nominations omo ebe contest nyame eya adoma ebnada ebe February 11 ene abatwa ebe koso no na CJ omo chese lista daily graphic ede ho amane abai no mema wo mu eyohane aduanan enum 145 na ye mema ena mudu eye ma na eno ena echemu ewo hayi na eye 16 regions ni nyina wo hwema Greater Accra region regional director of EC Gladys Pinkra ena editor daily graphic anim ese nipa dumi ensa ena mantami mu no wo mo afile yentume mu bom nyina din sanse 155 no edoson na wokọ middle belt won so we no sunya ne die wo mo chese mema duno enso 27 ena mamienu ena mo soso no efri buno east ena ahafo mantam mo eba buno region ekita edu sanso ena wo mo na akopre akonya no na buno east ekita dubako edu efri buno ena eno achi so no dubako efri buno east ena enwotwe efri ahafo eno ede ewo ha wokwati fido mantem nso a amane no anie womo ekirese empenyifo a contest wo ho no so no womo eye 9 ena womo contest ewo ho central region enipa edu ena contest ya obaba ko eka ho na eno etoato so saa ekokopie mu ewo da bokata ni fatu so aduno de mantama hodo no ene empenyifo a womo contest womo ede aba say uhwemu pa Eastern region na womo Eastern region tamuti ba meko aduno ho no na fi Eastern region say omo 21 Eastern region 21 Eastern region 24 yeah Eastern region 24 Western region 9 Upper West 11 Voter 13 Upper East okay Adiasa, a total of 30 voters. W. 9. Yeah, Upper East here 9. Upper East here 9. Yeah. Ashanti 12. Now you see okay, Ashanti 12. Western North. Western North 3. And Ahantino sana breakdown etie. Now Eastern region Emema duonu baako ena mamiensa ena afale wo apuemante hu na eno ye daily graphic de bokata ya mane odiaba ye hwenya bo ebunada na afa regional representation no ye hu no mo bedin kunim na sije mede wo ebewie wo daily graphic no ne feto so edunsia eni edunso ye masemu ye unsa meba na mehunu apomudin ho asemo de bokata mu a ya me make sure sa mekenkan sije sa oba ye man mu Ghana ha se ya omo kyese enyoma ehwedi kan a ekunipa wo Ghana eye prostate eni liver prostate ya na prostate ye ka prostate a ne Dr. Edubwatin atwetwum no wokwa ne hodma eye free okwa obeye scanning no obeye free no wahunu se bi wo ho na se bi ni ho ebi wo ma ene na chese wahunu na kwan na wape hunra wo de bebo ho ban CJ yesi prostate ye ka prostate a oba enya prostate prostate eye mema na no mo chese prostate ene ye mrebo ye liver no so atiase cancers no na ekunipa dodo pa ewo Ghana Health Service ena de sama ne boy aba abeto abonten na mo chese 2022 enipa 2395 ena omo nam prostate cancer so ehwe wo mo enkwa ewo ha sei ya eno no
na cases a omo sakan ye 2022 enye na emu no 2395 no emu 1233 na ehwe omo kwa ya ejina ho ema 52%. Nti sija fi 2022 mu nyina no 2395 any cases omo sakan ye prostate no 1233 and the show out of 2,395 no. It's a percentage of 52% and the show not to say a more ya it's a nipa do and a benya prostate acquire sabia a more num and a bewa papa CJ these numbers say Emma Bema Bia Yamosheno na your prostate no yamaya ni ko hu ehia pa Bema bebra ye dwuma ya pesika na wan wene apom de ho enkenka ne sa ne prostate ni nekeka hu na ekun frew na ekun afri ho ekun nti yesem se yenye no ko a eba no liver cancer no so a omo chese 2657 ene emema 2022 no wo munya asaya de CJ out of 2656 men na enya no 2022 no emu 2390 ene wuye ejina ho ma 90% o nti yi nipa du a enya liver cancer no a emu nkron ene wuye enye hu enu ti wadaruma ya yama ye nan enye ntie awa yaresa bia na wo se we no wo ma bekwa kodu no na chese wo kodu end stage kra wo na ba bia du ne ye ho hwe enye yie na wonim de ma ne je ho ne se omoye no emema that is report here making kamawi obeka na da ema no wonim se ye ka omo ho ye ha epa yaresa bia kopa CJ eye ma etu be hu se wo hon mo krampo na e wo se prostate de enye ma ya de but ya de bi wo hon ma oba no enam so kwaya sabi antentem nti no ye hunu ni ntem be ma bi wo hon ma be se fie nwotwe ne si jonsi ya sabi da because onyare nti wonko obu no be ye fie num ne o se me de menyare o me ka the last time kra me call hospital nti the onko no katu but no katu ne ho like what the hwa no se me call hospital me menyare but wonni mu de ekoso ni bibi wo hokron park CJ wo kontemu anka ye hu ka kirewa anase ye hunu so ano ma wo nti mesrew wo ye omo a mo ka sansem ni bia ene ya papa wadaroma kasema no kwakotwea ene ya ahwene emetie wi a me kwayare sabia bomodin na ye de bi won ma akwa beka so bantemu a eno sane ti mesi wa koma se me yanka na kachi CJ nchine ede I wanna tell you peja ne sasa minim de opeja de akobat minianu mo memma me papa nom ya mo ma yaresa bia ko emmemo titu ni prostate no yeso ko etumi yese ye jama wa numbers bi yeso mo check ya e bia wo de wo 4 ne hwan ya me se da nimu ba Dr. Dubu ate se oba obechirem ti CJ report ya media mai wo fa daily graphic a e woni fa etoso dunsia enya agudie ehu na liver cancer yi ya wose nya ho adaje ne yesua ho ade CJ na ye bisa de na de ba ne ho sem stages ben ne wo mu a ye fa nipa 2656 na emu 2390 ene wu na ejina 90% a adan den se eno no enya kan wa eyowu na de ba anase se wu ye hunu se wanya bia yetumi so ano ma ne ye nti we de CJ wadaroma oni kofi mo shama wate na yensua de nti daily graphic da bokrata mu no speaker so na wa reverse MP said nan o suspend wo mo CJ wa reverse and so committee ne adwuma ne de obeto aso aye na adwuma enra wo bia wo hwe emrase bedwafie no na esewani nsem de enra ebi koso pa ensem koso to de hu na obehu na tripartite committee na asese ye kase won so ahyese ediom dwuma yo mo toto enema aye calculation akeka bia bubom atete bia fi mo ahyese de enyo meko abeche se wo ye oman Ghana dwuma yeni se meti heya anya hwekura no dakro akatua de bia no ewo se ye makew anasika wo saka na bosome so aban dwuma efo no bosome no sika wo se wo so saka nti o ma hyase eye dwuma ya ebia eni chebi omode ho ama ne bo
ebeba abetudwa Ghanaian Times say bo ho amane e ne fa eto so edumienu MPC so a speaker apagya omo suspension ya omo betumi akomra se bedwefie akodi omudwuma no eno so daily Ghanaian Times ka ho asem na Presby asafo no na CJ JB Dankwa 60 years nie ya panyi wokɔ ne nkrachi wasom man Ghana samtwafo fa hodie oman ne fa hodie biman fa hodie ene yenkan kɔ ne adwuma bebre no obɛyɛ ne fa hodie de esomye to hyɛm a emrase bedwafie omabo ne din kyese akai no sanso na wokɔ chebi importam won so CJ me ne ekasa Presby asafo de fe ho so no omadi sa adwuma ne bi kama ɛwɔ hɔ no mo a ɛno na Ghanaian Times abɔ ɛho amane no na energy minister so na HSA good for oil policy na abandada na de baye no wo mo behwe na o masakra mu se de baye ebe ma fan ye ne pepepe yo aba e wo sa dwumadi a edie no the Ghanaian Times mu eno no yen so the news center ababa wa Karen Baba Sam ya ntamo beto dwa se wo ne be ma bia one na wa baye a wonya fie 9 issues abo mo ntamo de akwada na ekoye mane nkwafe court cry issue restaurant man so no wo mo chese court wa twensan wo overturn the workete eka ho asem na Bank of Ghana for from ampani aboni din ye resiama ya akwashase edini dwuma no na ye Alexander Kwame na afenyo makin dom kuma bado dani watron kata wa petition akoma mampani se papa no council of state krompo afei blenda na yekoto mo so bante ba ne sen na okwashase kodi ni dwuma no eye the workete so amane awode aba MP se Nigeria Med Shaib Roxy Nelson da Famakpo Alhassan Suleiman Tampuli na Frank Adom press speaker eso mbetumi aba abedu omudwuma suspension no wapeja da bokata so eka ho asem na we di osema hama betray teacher trainees okay it's no na ya shase na yedi mu nkobo no osoma mpani mahama se wayi teacher trainees for na ma wadi omuhwamo vote for allowance campaign no enene adane se allowance aye betwam the news center the wakata asema wode aba no pay enonom the Ghanaian publisher so na de yewra Samo Kujeto Ablakwa wode no ato anim hai na ote microphone ati utum serveti hono a na CJ de watchofa ne ho no se asenya atwomsam kakra eno no ane nsem bi okeka honom no akyekye no ama pa ne ho ntoma wo nsem bi okan ye so ye photocopy front and back ne ade efi nwotwini wa handan wo airportals Ghanaian publisher akyere mu de enti a mu susuo mu no wo mu hu se as a contradiction se woni nsem no okeka ye ni mu na adan ono so wo handan wo airportals CJ say wo the workers na dia ba into saka no akenkan bia mame Bank of Ghana governor yo no so ase ne dwumadi ase obra council of state approve yenya ompo no mama approve no yera Alexander Fenyo Markin de no edaha ka ho asem na teacher and nursing training allowance no no so mo chese omampani mahama ebe ye fi honum no so da bokata ye ka ho asem 60 years on Presby Church ne JB Dankwa ne de no so ewo ha yen hwe the Accra Times no so mo chese chaos ewo emrase bejafie ene ye ho sese batanra de koso nya ho se yewra Fenyo Market wa clerk of parliament na chewo ewo se bibia nimpo ye fa nsem fumso bi aba so betina bonten on camera ne ade betwemu na wa disajuma no antwaye ene speaker man tie ase nto de chewo pa ma no ene sese obetcho letter kra e de akopa awra na chewa obedi hudwuma nti no eno so da wakata yi aka ho asem pepepe na Dr. Randy Abe CEO Cocoa Board eno wada hai yesi good news ene kwa mako kwa kuafo wase omo wefe eye ne priority na sem hia pa ene so ma sete mo be konkan na bibia aye yinti no ni good news a wo mo activating chaos no so ho asem pisa ma speaker eso mo samra medium dwuma no ewo ha na ado committee so ma sha se yo madwuma se de be na parliament wo integrity wo mo ebe koso akitamu no eno so da bokata yi abo ho amane ewo ha the custodian so kasafa eye omampani mahama ya obeka teacher training allowance ni biem no eno so edaha na yewra Fenyo Market na kache yewra yarika o say tame your wild dogs en ramra so ya fie na hwa yese papa hey na the custodian unimu amane odiaba yewra Samuel Blakwa edaha na ne fie one of ton near a compound kesepa o matwa homfoni edaha Ablakwa the first class travel ya British Airways akwantu awotu okay me huni mfoni wo ha o ha na no
okay for the hanma or first class home no dan chance so airport sales ne residence baby or no and also edaha and the bokrate ebo amane se ne lavish lifestyle and I nay ebi mo etutu mu ntokro ebisa ehon sem say said you no a chair say na ketua 15,000 Ghana as MP and ehon sem a ekopie mu e wo vetin ase no nti sa lifestyle we no kwan be no fa so a wo tua de ho ka wo han dan airports in fie nwotwe wo han ni sa amanebo first class de nyina so bokata ye bisa ho asem and wo hai bagwen ya one left suspension on 4 MPs no and also e wo ha the new publisher ebo amane lawyer Roxanne Nelson da Famakpo ewo ha sei na si general beka ise wa wo MP atimoda MP enkomo bi e ba ya na ye die bo ho amane ase ye se MP bi ko tu table ase komo a ye wura da Famakpo ne bolobolo ni ade ade ni nyina no se enye no kre ye silly joke was MP bia ni hono ma omia ni bibia wo parliament ho nti on de onim ho hwe nti bia na ni pafufuro bi na ekam se ye mia ni bibi e na yewra akwasi akwa eka oso no de ya mia mankancha wana se onjai wo che wo meti o se ye mia hwe o de ho se ye mia hwe nti etu nkotwe de twere wadaroma etu enkotwe de si ja adan so se ye mia what you say yenko animo and I will say here examination oh yes doctor for bet me examine yeah enti say so oye na waje tum say ye mia but ye mia no to that extent that you request ya kwa e man kika mu afa but o say ye mia hwe enti when menyi ni say examination bi beba enti era da fia makpo wutin kwa why e ba san so amasa na ye hwe so say e beba sa ka be me wanwa pa e mema nya so oba framu ni aka say ka be me wanwa speaker LFT MP suspension no CJ da boka cha no asem kro no a e da ni nyina e da ne e wo ha senti ma me fa wonsi wate